At a meeting held today at the National People's Party office in Shillong between members of Ka Sur U Paitbah and the Rajya Sabha MP Dr. W R Kharlukhi, the General Secretary of the organization, Egenstar Kurkalang, informed that a series of meetings between the members of the organization and the Rajya Sabha MP had been held earlier to urge upon the state representative to discuss with the centre issues like implementation of ILP in the state, the inclusion of Khasi language in the 8th schedule of the Indian Constitution, as well as border issues between Meghalaya and Assam. He also said that the universal voice of all political parties, coalition partners, NGOs and pressure groups, as well as all citizens, would definitely lead to the fulfilment of demands of the people of the state. Persiang yang ILP tawa ngin pen ulom yang di isu panjada yang ajak bendeu le kibor jong kaan kibor jong sorkan tiga ni citrai kamdai tang kajongi kendai kadai jong borolang jong ajak bendeu kajongi bohot juga beli mutrat uskum tiga sembala yang tadi sitom ini orang ba kiro pau pat hadu ki sen sai butai ki paper but kendai kadai ke isu kaba kabaton kam hadu kata de nata daw lemba kani na kalang jungi ru ngi kwa ba barang rakyat ka bor juga cengkelang ban wengi cinga pia jong ki cing snow ki baharu ko haka cengkelang jungi nata daw wilayah na kawai ka meeting sa kawai meeting ba kuwai ki podan ka party ki ba pher ka mangin khen la kani ka national party le ni ka national party le ni ka new party te matang ilpoi hani ka senjang ka bangil yo ya kala pa ni kendu bat ka party NPP kami idon lagi presiden juga state Meghalaya juga Dr. W R Kharlukhi di hak juga por ni don bok bai dei ru dei breu iwa don yang mesti mensekri bat hak juga por ilong ro ni mana ka jala ka jungi ide MP juga Rajya Sabha bat hak juga por ide breu bawan nang ta background nang ta lenti don ka mesti mensekri ya paitbah bat hak juga por kumun hikai hak sem ki por lino ni ka tian ke jugi ka boron ke jikemen bat menda ke tiru ngisno ba kacingnya leu jimut kacingnya peti bat kacingnya ai jimut margelang bat lemang ni ke jitho ka bila ai se iru ngisno ba ngiyo mensim hadu kata ba let's see lemang ke sistem lang ma ing ni mat hang dai perengkat bat ke parti perengkat ke cingdon lang ni coalition partners rengkat ke cingdon lang jogi seng halang rengkat ke cingdon lang bagi wei pada kipuran ke parti kipuran hapo ke jala jungi kipuran ni ekonomi kemat leni bomdan ke kemat hukum cu bat kumcu pada sonsa ka sur juga jalan kaliahi kaduan be tak wei sur hapo Meghalaya kalong ba nginyo ya ILP bat ka ten kasi jungi kan ru hapo ke chiru bat uput usam hapo ke jala jungi kadi berlong sok sain bat kelong babet ke parti kat kumbal mang no ni kom bat pateng jungi ru kelong sok sain kata kadi kaba ngismu yo masih haru kata leng baga jing pun cumot bat meeting bat sin bat dinner di bat leng baga ni hiru ka jing tren bat sini ngis yo masih bat ngira yai tre bat humility bat kiwai parude ki ken hon ki baper kimdai bandan gono jing snow kimdai bandan gono jing pher berat chari ne jing snow jing pher baro bat ai bang ni kathong ka isu jong chai bro karman hakmat dekene ba ni persgo chepi madasi bat kene kamdai kami skautin kamdai misuro pa mi songlang kumne marchan hari kami hi na kami hi ne jingkran mene kacai jimulaki baro lang solosan ba lara kami chai bro ngem tadi mutakati lanu pat ni yakati kata kade kami hak berboya jingli wei pa wei lo sisno wei pa wei koruk so juga beri udra lara hayi lara halakha lara hacingtrai lara hagdo no bingiran yo ko por simren ngir kusan namdar jingli jom chat breu pat hang ta thom kamali angnut katsawan sasis pa. In response to queries posed by members of the press, the Rajya Sabha MP from Meghalaya, Dr. W R Kharlukhi, said that focus should not be on politics as there is a need for everyone to stand in unity as politicians, pressure groups, as well as members of the public to bring about a positive change in the state of Meghalaya.
He also stated that he would discuss all important issues of the state with the centre and was hopeful of a positive outcome from future discussions with the central government. Imene ila ikren ila don gidi leu jimut pat kamdan kanu bersitam banle ladang idon kedi yatli bat ngadak sontan ada ban yakendo ni sang dan kesor dan Paitbah bahwa mila ni sibon di idea pedeng jongi bat nang ni sakmat yin ya da kata ka kol ke jongi ka ba kumno ngile ban yata gari ba ke terui ke jongi hot ILP filai ni ngila along all out ke government jongi kala pass the resolution of ILP ila pass the resolution persa ayaga CEA bat ikersan hi bat kat pengila ban wanra ya ka kemenang ke tim Khasi haga ichilul kata gede ke bangaset kular hi man ke por gede ke gol ke jonga kum MP ngan wanra hagi forum ki bayu dai ke bang sultanat mena bangi kendo iki kelong hakta ke dinge pleu jumut hilap kilat kilenti ki ba menta nyinom pat ong e fikum no ada hilap kilat kilenti ki bangila banle na menta ke jaj bandri ko jami la na miye tri ki mene ko ke resolution dai ke resolution ke bang Shillong bat ki gede kata bah akwa bah gawai ke meeting begini shop begini dalam barak krui dengan sifat kayaknya kata lalu kita expect bahawa belum pemilu ya kata tengah aku politician ngamla benong gamar bah la dengan sim menga kemut ngatai kanum no ngas sania haki agak lega sen ke joki bakin lum nang ni kata bat ndai tang kata political parties kila itali barak ini itali ngam beda riu Arbon ke ek mo ibu yang keren ke ba hikum ke jaj riu ila benle mana ni na benle la liu ha tambah kita gede di jongi mo ke